أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ونما وتكوف إكاون يستهملي مريدون بابي هرما إباجيهات وينو الواقع القمري بلا قناع. وأيضا نولا إكاون يستهملي مريدون هرما إباجيها بارزا كوموري توسانا السلام نزمندلاني إن شاء الله. وأيضا نولون ريكاو نيو تسانياناس هرما زي باجيزاهانيو خاصة أن يومنزم كان غني هرما خيري نا أماني أمهلانيكاو دومليو داني نزفامي زهانيو إن شاء الله تعالى. طيب سكاليون غرجوها إسي ما حد إسي كاو ريانديسا غير إسيو فكرة إكاو فكرة مهمة جدا نبويو دي فكرة إكاو ريانغالية رهندوكانا غابو خطر إكاو خطريو الذي مرينتبه سوى كوموري كدولة، أيضا الذي مرينتبه سيسي وكوموري كما ضمانا ليلة خطر إكاو يجمكن نشيها يرمي الدولة يهاتو كوموري غير هديسيو دازلا فكرة إكاو غازجيريو أو دازلا تعب إكاو غازرماو هريما يافريكا حلقة يبيرا هرمي الديركتورة فانيا يبيرا ريها إسي haushashi wa maarifa haushashi wa he zijirio harimu ya Afrika ni namna kwa bidi sisi ka daula riangalie mushkila hamadugo ujirio harimu za bara la hatu la Afrika na ila konflikt ya kidunia ijirio baina ze pay puissance ladhimu sisi wa Komori rike hadiri za fikra rike hadiri harimu politiki nori kensi rifanye revision politiki hatu no iliza jirihula zisizojiri haye namna ikao dezipangwao. Donc yo de namne hadisi ka ngamjwa isibanu minani lelo amjo sanani fanya ambreve mane hadisi njwa isi lelo banu inunge joti mizi hadisi ka dore handisa harima ya direct yabira. طيب ze fikra al-asasiya ikawa ngajwa anza zitekeleze ban lelo dokana sison sipianga rambo kana ezijirio harmu Afrika reka Burkina Faso reka Mali reka Chad reka Benini reka Niger abasainu وخاصة لزجيريو نيجيريا بساينو نغانزاو الدولة هاتو نما ضمنا وهاتو وكنسي ورفكري ينمنا إكاو نجيجو خفيفيش نايلا نمنا نازلا استراتيجيكا وزيبانغو زيجيزي بتسيوا تابو هاريما إلي برالهاتو لأفريكا وخاصة نازلا الدولة إكاو نجيزو هاريما أوكولو وشي فرنسا حتى هابساينو هاو نازلا الدولة إكاو إم فرنسا نجينا بوا هاريما زي الدولة إيزو وشندوها كنترولو إلا ديسيزيون هاي الدولة إلا وبالتالي زيجيريو لازم سيسي كدولة كوموري كما ضمنا كوموري كوا كوموري كنسير فكر لي دولة هاتو منانغار يوناو زيجيريو هاريما يا أفريقيا. donc yonge tsahau warenwa decision ikao decision hiyo ngazo decision yo bonze dela kwamba kade decision ya kipolitiki ikao ngejo urengwa ihakikishe faida ikao za daula izuka bonze mengoni mwe faida tsahau dokana rizie hauri khafifishe mushkila ikao ijumkinishiha ureme harima daula hatu hasibabu dokana ezijirio harimu ya Afrika rizamba banu kana ngabondo ikao ngazifani hanao na ndogo izilo harimu daula hatu. donc yabo hiyo ketsina fikira kwando fikiri kana ezajiri hula kazi na ujiri hunu lazima ufikiri namna hama hiyo yo nukuto ya maana. طيب sisi kadwa nzara angalia ezijirio harima ya Afrika basainu ngamjo parsaka ngabo conflict na bwe conflict hiyo owandu waende sawo deze pays puissance shati deze pays Afrika wao hawao walakin wandu kaungwa tiaushi meharimaze ze conflict ikaunga zijirio harima ze pays za kiafrika zila pays puissance ikaunga zijuao Rusi, Faransa, Amerika na Marekani na Chini na pays za sasa ikaunga zijuao hasibabu dokana ngapo intere ikao zilona baadhi na intere ikaunga zanzo zirohe zende harma baadhi na zida enterekao nga zanzo zibaki wala wakanizo wazingare hanamne kao kazinangwa forsoha. Yo de fikra al-asasiya. donc ekap anzara ngalie conflict ikao ngejirio harimu ya Afrika ngajo parsakana ngiwa mabaki ya menji dezila namna ya kanuni ya he dunia ya hansi ukana yinu conflict ya kidunia bwaha namna ikao ngarjumkini sharnike wasf risifu conflict ikao ngejirio baya lijirio nkodo ijirio rambikana inu kodo ya kidunia ikao hiyo ngejiri harima kanuni ya dunia de loi international. donc ekabla nzama ngalie rihana na ombili rihana na
tap mbili za conflict ikao sio hamba zinu za conflict za kidunia. Donc ya ndani ngajomba kana ekari parsa dawla na dawla sa ngwaji wanao abunga jomba kana ngasi harma mushkila wa he dunia yodi ya mwando ya bilide kana ngabo dawla ilu harma ukolo nge wanao no ili warohe harima okolo yodi ya bilide yararude kanga abo zila movement ikao wanzao warohe harima ila ukolo ngwa wanao na ila dawla ikao iwa kolonisi. Donc iyo si hambakana iyo conflict ikao ngerumilwao nungo za kiarme yodi ya mwando libakia iyo dawla na dawla wajibana nao mwono baadhi za dawla za Afrika ikao zikaujibana ardinga mwono tena dawla ikao zikaharmu ukolo zijibana hata zibana ziwana neole mkolo no ili wajushinda warohe harima ukolo ikao walio. Aidan dazila dawla ikao ngaziwa nao hau dazila movement ikao ngazita hao zirohe harima ula ukolo ngaziwa nao na dawla ikao zi wakolonize. Yode libakia elama libakia labili ngasina conflict ikao boru milozombo shayo karnomba kana yo ki dawli iyo keti haram ani ti conflict international ikarinika etermu iyo dokana wakati ya dawla mathalani de dawla ya Rwanda dawla nge wanao ne kabila iparao Hutu haunge wanao ne kabila iparao Tutsi. Donc awanga jamba kana inu mushkila inuniza inu kodo jirio baina dawla na wandu ikao ngwaona namna ya washinda wa saitire baadhi za ardhi ikao ngizo harima ya dawla. Donc abu iyo karnomba kana ilan kodo international hawi ilan kodo ikao ngiyo harima ya dunia mananga bo dawla na wandu ikao ngwao hondani wandu wala washindi wa kontrole baadhi za he ardhi ya hao. Yo fikira muhimu jiddan ekari yangalia. Fikira ya sasa yanadokana arjo parisa harma baadhi za dawla ikao ngojo parsaka deze movement hizo movement politiki reka hena movement ikao ngwa unazombo wajibu nao ngamjo parisa harma ze pays inji za Afrika zenongozo zihe yakamjo parisa wandu walona zombo ngamjo de ma antibalaki au mwishie jeshi rob le jeshi la Mwenyezi Mungu ikao lo parohana na hiyo jeshi rob wasu doji bana antibalaki na jeshi rabu wa ila akhirihi walango na zombo wajiwana lakini mkishara bikana ila mushkila wa he dunia lazima murdo angalie fikrai wakati wakao ngabjuka ya mtsanganyano wa he dunia wende wa wanene materroristi mmono kana wujiri na mnainji harmo dunia dawla za ujipanga watu wa majeshi no ili wende wa wanene materroristi lakini mkishara bikana ila niza hawila mushkila wa he dunia ekanga hongo wao hejani he kanuni emana nandisena mna yo hindi dokana ikapanzara ngaleze fikra ka uzitekeleza hizo nsipia gizo harimo dawla za Afrika na abo bozilo harimo dawla Afrika yeze pay puissance wodo wandu ka ngwa pangao ze system heze nongo hizo zidojiri harima ze peiza hatu hizo no iliwa hakikishe zila faida ikao dwazitsaha iho nanzoni wasili wanama Komori manandisena mna hiyo dokana Komori hatu ngabo namna ya ushinda ye ze movement razitekeleza abo zipangwa nuzikai harimo dawla hatu ya Komori iliwa njie balbala no iliwa njie mushkila harima dawla ya hatu yode manatendezena mna hiyo karshinere leo ukana ngabo mushkila tsauno mushkila unu yajomba kana ngabo problemi kawe dunia wajozi njia unu ngabo problem tsaini dunia jonki cheke kwa zinjia yode namna na kukanza ni kusudie harima hadisi ino omandoni wa hadisi hatu ino tai zabaride nambakana Komori ijomkinishiha namna hiyo wanduwa eze pay puissances washinde wapange tartibu na upangeze ze movement hizo zinjie zitie balbala harima ya dawla hatu hau ya dawla hatu injie mushkila na dawla ya satsena dokana na mangalie namna bia iliyo ikamdoza mangalia bia ya he economy ikamdoza mangalia bia ya he politiki ikamdoza mangalia bia de bia ikaunga mjiona harima dawla ya hatu ngamjo parsakana ikade economy zanongizo harima tabu ikade harima politiki ngasi harima tabu donc yonge jo sahilifu ngabjoka usahilifu kwa benu he movement ikaunga zopangwa ni obonze hauzisaidi wano walobonze watie balbala harima nsi hatu ha isimu kana wanza wa regle ila janib ikao do iliyo harima
ekonomi rekangiombi haude jani bilo harme politiki ekangiombi bidimana bakana la dimuri tabihi wa Komori kana nganzauri kensiri hadisi nondondo harma masala inu nezijirio harima Afrika ya hatu ya bili dokana ngarivumboze nongo ikao sababuze nongo zinzivenu hao harima Afrika jeheli kane jumkinisha zivenunge harima daula ya hatu izori zivumbua harima direct ya bila shanga rudiri zirejeze no ilizi ze fikra zo kansi haku dokana daula hatunga ngabo daula hatungi na resource na boze resources zilio harima daula hatunga zitahwao na zila pay puissance ngasina mala place strategie ngasina bahari ngasina ngamushioka ngabo gashi ngamushioka ngabo gazi ngamushioka ngasina dima izo sonsi pia ngizo harima daula hatu ijotsonza kana sisi rike daula njema donc aboze pay puissance la dimu waje wanji harima conflict harima ya mahalani ho no ili warenge zila resource ikao dozili yo fikira muhimu jidda fikira ya sasa de Canada okolo sisi ngasi harima daula ikawe decision ya hatu irengwa ni Mfaransa hasiba kudazila mikataba ikao rifukiatiana Sinai asatse na dokana ngapo mvurano wa he dunia uwo wenge jotsungeza kana wanjie baya harima daula hatu wanjie baya harima daula zindwa jina hasiba bukana sisi ngasi harima daula ikao ze interezilio ngazendao harima daula nzima no dash Faransa na abo Faransa wanji harima conflict ikao ngyo harima dunia yodi bakana la dimuri fanye tarkizi wa Komori riangalie janibu hiyo ba yo muhimu haku no iliri fikirlie daula hatu disijonji harima tab طيب emana bakana sisi ngarsa haundo ngoende abasainu ka daula ya Komori ezisahwao sisi ka daula la dimuri fikire decision kao ngejo urengwa ihunde hadaf ihunde entere ikaunga zula wanabonze zisahilishe ye daula hatu hausi khafifishe na mushkila ikao jumkinishia ureme daula hatu nganzao decision ikao ngejo durusiwa ngejo twaliwando no ili wandu warohe harima zetabu ikao ijumkinishia zinjie hau ekaze tabu izo zinjia sha zike harima ukhafifu yo de fikra al-asasiya طيب decision la timire ngwana wandu iti abo de daula ikao de hukuma ikao ivotiwa no wandu ikao wanati odo kubidi wakensi wafikirli ye daula hatu sijonjia harima tab طيب abo la dimuri farikisha baina decision ngasina decision bil dongo mbili ngasina decision ikao yoje kandogo ya rotini ngasina decision ikao yo la dimike strategie sisi yori tsahau ngaranzo decision strategie yori tsahau abasainu shakartu sa decision ya rotini ikao decision rotini nda ila decision ikao ngejore ngwa yani kenau tia hata changement harme daula leo mathalan raisi ngujuhe ende arenge decision kana ngodo ya swali juma mahalani fulani iyo kenau changer hata harme ye politique he daula leo daula Komori wamba kana ngwanzao mathalani wende watu yepare harima mji fulani yoke nushanja hata harima politiki kao ya he daula ya hatu walakini yorivumbua ungarivumbua de decision strategie ikao ungejo tungeza kana ye daula itowe mapesa itowe fulus no ili parse faida bonze yude decision ambao strategie enamna wajuanga aliyokana ngabo khatari tsaila ienzo ijumkinshe kurubienti ya hatu aworenge decision ikao ungejo zie khatari ila يودي يكون قرار استراتيجي decision strategy طيب قرار استراتيجي ابو يونغانزاو يدرسيلwa ni madhamana wa henti majmua wa henti ndongozi njikao yeula ujoko renge decision yajukana amjorenga yinu hauni renge yinu ekasi renge yinu abo amjura faida kadha ya hasara kadha ekasi renge decision yinu abo amjura faida kadha yinu amjula hasara kadha bima na basaini na mtuangalia decision hama yarengwa ni daula ya Komori mbakana wanza wende wanji harima wende wadesele bara la Afrika engebala ikairengwa haufikira yake ikobidi wandu wakensiwa hadisukana hindi eba nuru heda harima nderengeri asa wodhamana wa he New Africa eze faida rjoko hunda hindi yomonsi eze hasara rjoko hunda hindi yombili طيب eze faida ngizo sawane eze hasara hauzi hasara izlozinji awe faida do iloinji يولادي ممكن تفكرليوا شادو كان مونو كان كجافكرليوا وايضا الرئيس wa الدوله hatsorambia kana hakofikiri kana balangu jondani kwa mwashintu ende kajani kwa mwashintu hakojihunda kana ngena bidi ya rejei ya renge ila mawari na zila resources na ila bafulus ya daula kawe kobidi ya libe wandu hazi ikobidi ya kreye ndogo za nyumeni ya kreye hazi ya kreye ndogo za satena zijoto chômage harenge ngurumiyo harima ila decision ka wairenge ya tudurusilo
no do harima kana ndio do rumia harima misafara ikaonge jo tia ujimlifu wa faida harima ya Afrika na yoti de namna ikao wafikiana. Donc yode fikra al-asasiya eshitsa wao abasain no wakomori ni madhamana garanzao decision ikao yobonze yejo fikirlia ye maslaha ne intere he dawla hatu bonze nezijiri yo harima ye ze pays za Afrika. Tayeb ikangara nzori saidie wala ujoko renge decision haude ujoko pange e decision wala dimuye lewe kana hindi ngabondongo mbili zomsaidia kangwanzo hensire decision aman iyo ngabo zila ndongo zilondani sisi kadaula rangalie zenchida za hatu zilondani arudira rangalie na zila nchida za hatu zohonze izo dezijoko saidia rambikana ngarenga decision yoni kustudio zondani hinde zila nchida zondani da ila politiki yondani leo systemu ya hatu ya kikomori iyo diktaturi au iyo demokrasi ekarshi diri angalie fikra hiyo abunda bodoshi darabekana ngari honsiyo karari kaunge jokana faida maana wakati jokana ngasara mwa daula ilo harma diktaturi abomru mzimada joko decide hauda wala wandu kaungo washashi warengezi wada joko decide donc abwe karari kenau yani ghaliban yesu jokaya undemevu maana wandu washashi sheki ngasara mwa daula ya demokrasi awoze fikira ngazoka zinji wandu wajo sehemu hopange decision wajoko wenji ngamjosha ze parti politiki ngamjosha ze societe civili ngamjosha wandu kaungwa una ilmu ngamjosha wandu kawa satena wo una shuli hanene politiki heni wandu wajo to rai ngamjosha ze wizara heni wandu wato rai wakati yonda wajo shinda rambikana ngasina nidham ya demokrasi ikaunge jo saidia renge karari yo bonze renge decision yo bonze yodi fikri ya mali ya bili garanzor bangalezi statiki rai za huo mujtama komori wanansi wasahundu kwindi yu muhimu ribao juwe wanansi banuntu jorenga daula mathalani mstahan juwe hizo wanansi wasahau yu muhimu jiddan nirejeini fanye statiki na angalie wanansi ukana daula ngio na fikra tsainu ranzori renge na fikra inge do change la system ya daula wala mure riwalisha na wala yesu ya sahadema de media sisi kama nao ziliweza kumwona kwa tusaidia daula kwa decision wito wasoma wanadovura na ndo kwa safa na weze media ndio kwa kuliwa muhimu harma fikra hamada inu baumishwa nansi ezijirio Afrika hakweli arudi waumishia na zamani wa Komori ezijirio harimo ya Afrika hakweli ilizo wasaidia warenge decision ikange joka swali joka mwafaka ne nchi ya hatu hasons ya bili nganzao wake daila ndongo chida za he daula ikaunga zuru milwa bonze no iliwanwa hunde decision dokana sisi la dimuri jangali ka daula sisi ngasinda si harima mkonsi hindi ujori saidi ngasi harima osendien ngasi harima Union Africa ngasi harima omkonsi kao doa ekwasi ngasi harima mkonsi hindi ikao ngasi harima ligarabu ikao mkonsi hiyo wakati jorenga decision yo bonze ngwajoka sinao wajuri saidi ya harima ze fikra ikaunga sahau ziwasulishe harima dunia hauri ziwasulishe harima o mushkila ikao sisi ngaranzao riuregle yo fikra ya mano fikra ya bili ikaunga rijao harima zila nchida ikao za hedab zijoru milabo nze no iliri khafifisha na mushkila hauri hunde entere za hatu dokana la dimurangalie system ya dunia system politique ya dunia enamna iliyo dobiye ulo dhama dobiye dirige dunia basaini dobiye uderanger wala urume dunia basaini dobiye anzu ya kupe wala ikao ngurume dunia basaini izo pia la muziki harma ilmu la muziki harme tableau zitwaliwa na wala madhamana wa hatu ikao do ajoko pange decision ya sasa na la dimurelewe poa engyo da Marekani de daula puissance hau Faransa hau Rusi hau Chine do alona puissance wabitali sisi ngarenda da husisi sisi ngarunga ondo no ngamjokana sisi daula ntiti abula dimura ngalie banu yeta uziel kuwa male poa iliyo ilirejuo malanika sisi ngajoko hansi politiki ya hatu ngaredunga Faransa hataba saini hau ngar changeo ngardunga Rusi hau ngardunga Marekani no iliri wasuli harima malaika uranzo riwasuli huno ngamrongowo decision ikao de ya strategie ya inamna ko dipangwa cha kartuha isi decision ya normalikana leo era iswe daula hajuha ujokola hindi botasi hawo era iswe daula hajuha wazafanya msafara yende maore
wanzende nzuani yote hiyo rilio maana ila decision kao si para decision hadi au decision routine arivumbwa au decision kao strategique ngeto changer na ila politique ya daula. طيب yo de fikra al-asasiya ikao lazimu ri yeshele. طيب ya satena ikao ngejori saidia no ili rirenge decision je maranzao wala wandu wajoko renge decision harima daula ya hatu washinde wa imagine no wa imagine mushkila ikao gojom kinisha ureme daula hatu donc wala dhimu wa kensi wa hensize imagine za hao ukana zinu ngazoka sawabu zinu ngazoka harima khata ngazoka harmafu rangali o mushkila kango rema onishe ngojori husu sisi hako nori husu rangalize fikira njema ikaungizo harima bila hensi o mushkila ulo nishera basa ejumkini shau njia hata uje komori namna zenongo monao haukabtu wona sayora ngalie zembi ikaunge jumkini shiha zijiri rizihensi apari yodi namna kwamba kana de tasawur de image ikaungerengwa unola ikaungu jokopange decision ekasa hanse namna hiyo wakati hiyo yangalie namna ya joko reglo mushkila ula sisi ngabo nzia zinji za uregle mushkila za urenga decision sisi hiyo juha isibanu maana hiyo ilo muhimu da ila decision ikore warahambakana hiyo decision ya rengwa haakili harme politique ri hana decision ka aussi amba inu decision ya rengwa ni akili na abo esufaha yola dimikeje la dimuna bekana ni hensi o mushkila lonu wohindi na nzolo ndege decision kasi no mushkila lo Niger o mushkila lo Niger nge jumkin shaunjie wasili komori hako jumkin shawasili komori udo mushkila lonu la dimuni kensini mtwaliendro ni juwe namna wandisa ne namna uliyo ne namna ujuko wasili yola dimuni kensini mtwaliendro o mushkila huu ya bili la dimuni hensiye faida mimi msahau mimi msahau kweti mimi hizo msahau na harmo mushkila ula hindi amanzo nzio mushkila utsinji harmo daula hangu amanzo nifanye namna o mushkila ula uje harmo daula hangu uje hau khafifu hau amanzo hindi la dimuni hensi ye fikra asasiya ikao hiyo nionao no daila kwamba deze hadaf asasi. طيب si hansio mushkila si usomo si hansie hadafu nitsahau awala dimuna ngalienga mina nchida hindi amjo korumia hindi ni wasuli harmaz la hadaf ikao duzinsahau amjo rumia diplomasi amjo pale jeshi la hatu wende amjo fanya ndongo hindi yola dimuri jo kana ngamina ndoko tsazinu izindizo njo urumia harima ye fikra inu no ilini wasuli harmaz la hadaf ikao rizihansi ka daula ya sasa na bola dimuru hunde uslub ikao ngarjo kufanya no iliri wasuli harima ye hadafu risa haungardora wanenkodo haungardora njar madeba haungardora fanyi ngardora hadisi desine Faransa ukana banu ezijirio Niger ijo mkinisha zijiri Komori abunzube zerkensiri hadisi hau namna hiji hizo fikra ikao ladhimu zi kai harima ya daula ya hatu wakati ikao mwanzo warenge decision rabukana inu decision ya rengwa hayaki yode namna wandu wakorenga decision yode namna ze daula mzionao wakokansi wafikirilia ye daula hau na zila decision zilo wanze. طيب لسؤالان جيلو بان no ilirjon jahar mo omnof izora hamba pia yomu kadi marasuko tekeleze. طيب zabarindi ze kudeta ikaunga zijirio Afrika basainu ilo suala ikao muhimu Afrika zikazi lala kaza kaudo jiri kudeta zabarindi zijirio basainu ilo suala muhimu. طيب lesuala la bili طيب zabarindi kana wandu wafanya ze kudeta watoto watiti wandu watimizi 30 35 wa ila akhiri ilo suala muhimu la dimur kensir difikirie maana hizo kazi fanao na ngozilo harumwa daula ya hatu na abo la dimur kensir fikiri sababu ikao ngaba jirioze kudeta harumwa Afrika dokana ngabo conflict ya he dunia jirio muono Ukraine ezijirio muono Faransa na Marekani wauna mushkila muono Faransa na Rusi wauna mushkila muono Marekani na Rusi ngena mushkila muono Rusi na Marekani wauna mushkila Marekani na China ngena mushkila yohonsi pia ngabo mashakili yode ile kwamba de conflict ya he dunia zila pepisa si wavura nao hasibabu ina mruka jakina ya nimbabi ikao luyaloniyo wanzu ya njeze yode fikira ikao ngetungezao ze kudeta zinu zinjia harima daula za hatu za Afrika ya sati na dokana zila entere haize pepisa si ngazire manao
harima ya Afrika wengi wanzo yarenge uranium zilo Niger bahe wengi wanzo yarenge uranium ilo Niger woi era isim Nigeri ngendaye bahe woi era isim Nigeri kasindaye wengi wanzo ya mtowe ya jina ndo China bahe wengi wanzo ya mthibitishe ya baki harima es yo desijiri dokana ngabo ahdaf ngabo goals kao bizona wanu kasulu la zawan odokana ngabo mushkile kao ngojirio harima زي Afrika jongeza zai kudeta zijirio harima daula Afrika ha mukhtasar ngari hadisi. طيب zabarinde mashababia basainu dwandika ngwarengao wadwandwa tendeo ze kudeta zi fikira muhimu wa Komori ikaula dimu mkeziri fikirindo dondo dokana ya mwando dokana ngabo mashababi wasoma nabo wasomo bonze yo fikira muhimu jida ya bili mashababi kangwa una wai ya akili ngerumilwao kwa jajiri za akili zao mashababi kao kwa tutaha ukolo ukai harimwazi daula zao mashababi kao wazalwa kabla zensi zao baada zensi zao warenga uhuria zize fikira muhimu hizo fikira mwandu dokana mashababi kao ngwauna akili fikira ya bili doko mashababi ikao wende bonze wende wasomo misomo ya kweli wajua kana bani daula lazimike na uhuria wajua kana bani daula yopangwa kadha yorengwa hanamna kadha yoendeswa namna kadha sayodo wandu ikangwa tende yao ze kudeta ikangwa mzionao waele wakadaula harma ukolo kenonde la usoni waele wakana daula ikao ketsufikirli wa hankili kenonde la usoni yode manakanga monayo wandu warengeze tende ze kudeta hizo mashababi ikao umwaonao طيب mashababi kao ngamona warengeze wanjia harangweze kudeta hizo lokana abasainu ngari parsa kana ngabwenda wanjia Rusi ngabwenda wareje na Faransa ngabwenda dunga Marekani wa ila akhiri طيب sababu hindi na bora bakana wanzo wa rohe harimo uhuru wanzo wanji harimo huria wa rohe harimo otwana dokana na mangalie mashababi wao rawavumbua ikaudu wafanyoze kudeta abasainu ngwanza wake mahur wanzo wake huru wa rohe harmaila ukolo wa Kifaransa halafu zi fikra za hawa hizo zilolana na fikra za baadhi za daula ikao pei puissance ikao ngizo harima conflict baina hao harima ya Afrika bimana lelo abasa ingasina mashababi na tsorengea Niger na tsorengea Mali na tsorengea Burkina Faso wao enesa kana ngwanzo wa rohe harima ila ukolo wa Kifaransa yode hadafu walonio yode fikra walonio donc waja daula puissance para Rusi ambakana ngwanzo waje wasaidie Afrika warohe harima okolo yeye yanjie hanamne kaungojo kaya tartibindwa jina tidene na Faransa ya kuandisema Afrika na mangalie fikra heye mashababi kaungwa rengauze peizino za Kiafrika hokudeta wazendese na ila fikra ikawa ibaliwa ni Rusi ze fikra zilolana muakkatan sha tukana abunga zoba kena mnayo hata ila an yasha Allah iyo fikira muhimu jiddan ikamdo azamangale Marekani ikamdo azamangale Rusi mdo azamangale Chini mdo azamangale Faransa heni wanu wa una fikra waitendeza no ili waziparise harima ye daula za Kiafrika. طيب sisi ekatu anzarangalie ze ntere ikaunga zitsahwao ze dual puissance ze daula puissance ikaunga mzionao ngabo daula puissance ikaunga wanzo wajithibitishe wabaki harima Afrika cheka Faransa mono Macron ya jana siasa ya nyumeni yambakana yeye ngushanje no ili wahensiwa siasa ya nyumeni ikaunge joka muwafaka ni namna ze pays za Afrika watsahao yo fikira kitiri muhimu ikaw ladhimu ri angalie fikira hiyo. طيب ze daula za Kiafrika na razivumbwa banu uwinji wa heze daula hizo harmaze interrazivumbwa kana ze daula za puissance watsahau wathibitize ndogo za hao walonizo ngabala wanzo wasaidie Afrika watowe wala ukolo walobala no ili wajuanjia almuhimu dokana ze daula za Kiafrika wajungu kana wanzo wa horenge uhuri dokabla dimwende watsaheba emruju wasaidia horenge uhuri ula ngabozila interesa za Shirusi ngaboze interesa za Kishini ngaboze interesa za Faransa ngaboze interesa za Marekani mwende wangalie zokolo la neze fikireza hao ngabo hundokana Rusi wadungu Wagner ngabo hundokana Marekani wadungu Marekani ngabo hundokana HSC na Ribaki dasine Faransa
jiheli kana iyo fikra iliyo harima daula ya hatu kana sisi ngarienje zao taha winji wa daula shifaransa cha sisi karsu fikiri namna ya uroha harima ula ukolo ikao dowliyo harima daula ya hatu. Taib sisi ekab wanzara angali wakomori sarinja harima debaha kuu. Ekab wanzara angali sisi wakomori sisi nga sina bahati kao mivumbwa banu kana yo bahati ya kweli wakomori ya kubidiri kensiri Italia Faransa au mahalani ya liyo harima Afrika kasi jahale Faransa nge habuskule wakomori kanga mwanao pei ikao zika harimae daula ya Faransa ya kozi kontrole muda wa mwaha Faransa hali hasara ze pei hizo yomonsi Faransa hali hasara ukana yede daula ikao hado huzazombo harimwe Afrika haraka yaka number 1 abaha inu haja harejei Rusi hamtendea Faransa ngulo hasara Faransa katila puwa ikao ido tiaitiso ya Afrika mwonezo ulara isi mkongo ya mbia Macron enamna msumuzesha ya mrongoza halua ya kao zero donc Faransa basa inu gempolevu katina ila mvu ikao hamahali ya dotorerize ma Afrika mana ngabo malaibina wanyumeni nga majore nyumeni yunge jorni ka fikura hindi yunge jorni ka kana yo fursa ya hatu sima dhamana wakomori rikensi ritualie namna rjonera hadisi jasini Faransa no iliritowe mushkila ikao ijumkinishi haujiri harima daula ya hatu no lokana zepe puissance mwangalia ukana Faransa wode mrika wangu ndo faida na harima ze resources zilo harima komori na wake subi Faransa ziunde haichi abo hiyo fikira ijoko songeza kana wanduanji harima tabu. Taib amsom teshila fikira ezijiro Niger zabarindi mwono Faransa kana Faransa ngena hamu haku no ili warejize Muhammad Bazoum dokana na mangalie ze intereka nga zitsahwao kana Afrika kwa tina hata za wajiria shadokana wo wasingo rulewa lewa tilo harmanko do hunu lewa siswa hunu wojo persakana basainu waruha majeshi watoto wanzo wafanye changement na mangali Niger wakaba hansiwa accord baina Nigeri na Senegal na Nigeria na Algeria na Faransa ukana ngabo tiyo za gazi zijola wa Nigeria zije Niger zirohe Niger zende Algeria wenda Algeria zibe wa Faransa yode namna fikra ikao ikaipango wanu waja wafanyeze kudeta inu abula dimu Faransa ya jokana wali hasara mana wala mrikao hakaharma akori ikao ijosaidia Faransa na ila namna wajipangao hebaridi wakati hebaridi jonjia maana embabi waloni yoba sainu warumi yao na Borusi harmwe enkodo ya Ukraine hambaka na wanika gazi abwero papa sainu wajuha wandi so shughuli hanga sahau malanikao wajo parisei gazi joka rahisi no ili waje wado jihoretsa harmwe ebaridi kao ngejoko huja umaha yodi mana ganga monao zijire Niger tukana wei fulani shadokana ngabo fikira tsainu yanzo ibiti wabanu abola dimu batilwa balbala no ili fikira inu ijo wasu tai komori dogo hindi ikao ijozi yakana basijiri mushkila armensi ya hatu ngabo mdujoshinari nike fikira kana sisi sisi rizinguziwani mfi abo kabati mushkila ujori jilia sisi rizinguziwana daula ikao zo daula dhaifa hizo daula zilona poa nsona kana ngabo mkomori jo hamba fikira hiyo tai sisi ekadwanza ruzisema dhamana wa hatu wa komori kaungo udona Faransa haku Faransa guru faida hindi daula hatu zi faida Faransa zingao hata haba henia soja zingara kana daula hatu kasuichililia zabari hindi kana ngabo intere ziliyo ya zihundao haechi yode mana soro hao doka bola dimusi siri juweze fikra hizo no ili johansi la decision na yamba kana yo decision muhimu tai ekabda mangali ukana nga jumkin shaba jiri mushkila harmwe daula hatu komori na yo iyorambao kane madhamana lazimu wakena ilmu ni habari ngabo mushkila ikao na Faransa na Marekani hasiba bukana kanga mushilao ila mahajuzi Faransa yakana accord na Australia ukana ngujuko mhuliza zombo zaka muhimu haku Marekani hende hajue marché hiyo hairenge hanika huliza zomo Australia haminyele marché Faransa wanjia mushkila baina Marekani na Faransa
طيب ngabo mushkila wa Faransa na Rusi ngamonao ezijirio Ukraine abasaini. طيب Faransa aidan enamna muno Faransa banda Angleterre ya rohe harima ye Union Européen ye Brexit ila monokana Faransa yode dawla ilo puissance ya basainu walona namna yoshinda warejeze ila fikra ya he ma Européen wakae ma hur watinjia harima zila karari za Marekani. Ikao hizo karari kao zirengwani Marekani harima wakati ye Premier Guerre Mondiale ya hisa Marekani ya kotoa mapesa, ya kotoa fulusi, ya saidia zila pei Afrika, ya saidia zila pei kao zidabanya nene kodo, no ili, wakhasatan liza Europa afwan, no ili waje wa basawe. Donc, Marekani hapata zidaula za Marekani, zidaula za Europa, maleni yayo, hata haba sainu, daula hizo ngwasingo liba, hata haba sainu, mjuna kana ngabukaza militari za Marekani zilu harma, takriban harma ze pays puissant, harma ze pays za Europa. Donc, ya fikra hiyo ketsujibi ya Faransa mwanzo ze daula za Europa, wakena politiki joka ya hule ne politiki ya Marekani. Faransa wangalokana ladhimu daula za Europa, ladhimu ya zitendeye, no ili zijoreje yula ushinzi wakaniyo. Yudo mujmali na kanzari tekelezi harima ze fikra ikao ti isimina nijana, hau ila juzi. Donc, fikra kiyobano. Obahanu ikao mimi nga monokana era iswahe daula ezijiriyo abasainu mono kwa sina haja nizo. Obahanu ikane era iswahe daula gufanyo fotinda. Dokana, wow, kwa sukansi watu aliyo mujtama wa Komori wa hatu. Haukweli. Afwan. Cha wow watu aliyo mujtama wa Komori ukana ladhimuni ni wa control. Wede warenge emadhamana wa he mafundi wa dini. Wede warenge emadhamana wa mji watia hombafu. Tia homhono. Wabitali wao kwa tushinda ufanyambano ngo handa. Era iswahe daula efoti yafanya dokana ha separe hatowa wala andikao walo na ili katuwa kurubisa usoni mwa wandikao wajomsaidia wamweleze zijirio harimwe duni system ne politiki ya dunia wala wandikao wajoshinda wamweleze na ila ndongo zijirio harimwe Afrika na wala wandikao wajoshinda wamfasirie ne mushkila ikao neze conflict ikao zijirio harimwe Afrika wala wandikao wajoshinda wamsaidie no ili yarenge decision njema harima ze mashakili ka urazivumbua. Aidha ni rais wa daula katushinda ule wakana hindi mkolo Mfaransa ye ukolo waki klasiki unula dhimurohe yeye dokana nguji kurubiyo na Mfaransa haku shaka tuji kurubiane shabu ya Komori haku no ili wajumhifadhi ya sahazi la entere ikao za sawao harimo daula hatu yodema makana rais ngena foti harma ejani biyin. طيب rais wa daula katushinda ubiri kukana banunga bo markazi kao delone poids delone puissance abo Marekani ngabo shini ngabo izozo tipia no ili watu enda wazingara kwa na mwanzo wazingare Faransa kwa tushinda kufanya tanawum zebadail no ili wajushinda waswili harima karari kao ngejori saidia izozo tipi eke daula hatu karja kanzira jifikirilia raruhar mwaze fikra hizo ngabo jodi karita harima daula ya hatu Komori kulasa tizona kwanza na mbehindi Afrika ngabo mashakil na boze mashakili hizo sababu dokana ngabo conflict ikao ngejirio harimo dunia yomonzi yabili Afrika wangu wafanyoze kudeta wa mashababi hamandasi sababu hindi dokana mu Afrika ngena ili mwabasai kasi mjinga mu Afrika hindi armoze pays Europa development hasomo za kweli mu Afrika ikawa basai nguda iya rejize daula heke daula puissance ike daula ijokana huria dokana hailewe fasiri kana mwanadamu yake huru yeye katuta haya kolonizewa Afrika ikawa wa dungao ze daula zikao zikazi wa kolonize warengeze sofi za mwando wawandu ikao waona wae ngwaele wao yodi manekana ngamonao ezijirio harima epei zaki Afrika sisi wa Komori wandu walona ilmu wandu walona maarifa ladhimu juhe rifikirle daula hatu no ilirsi jonje harima tabu iho rendao yode hadisi na tukanzani hadisi daminanye amobo mnyonzi mkana njalita haku
تسيونوزي كومنتي زهانيو مرحبا منجي. أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن، والسلام عليكم.